Mayra, kwarta man na po. Pangusaran nyo iti kwarta apong. Anyat gatangin nyo, tasyakon ti mapan manggatang. Basta ikandak. Danak man nagalo-halo jay ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta apong. Amangan numabiglaan kayo manen. Agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Agtalawak no imutandak. Agsubli ake je balay ikaw. Apay ngamin ngay naladak ditaw ke nagmaya tibiyag ko je balay ko. Ala, mabiit lang nga rod apong. Agda niya po nga nagdapo di hili bakay. Kagoy uya manay. Uy nga rod, napansiguro manin naghalo-halo ah. Hindi, nene, linukatan na mo tirep. Adan sa ikarga, nanay. Ha? Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nanggulpi man iti ice cream, ay. Ay na, sigura daw. Aguyak, tumanan niya ba akong. Apay agimulpi kayo iti ice cream. Kat amoyo mat ama iparit dagita kada kayo apong. Diyo pakibiyangan da kita. Yakmet gulpien na kanay. Ininuutak. Madamdama, aguyak kayo manang. Nalami istupay nga inuman nyo. Kat agpanateng kayo. Saan? Nairan-ran na lang ididayjay. Apong. Ewan, ada-danaw. Taglabak man. Labak dagiti morang ko. Takababayin mo't kada kayaw. No, dakay pa'y latimang laba. Ay na, baybayan yun. Laba akto no agsapa. Mandak. Kababayin. Basta labak. Kita ni apong mau, maglablaba. Igigidan na mo timang mga niti ice cream. Ay, baybayan. Tano anawa, ago nga umang. Unay ka ti suker day ka alakayin, aya? No anawam, kaya dadana mo. Diyak kayat apagungten, taamangan nung umatumanin ti presyon kidara na. Ninkan sa ibaga kadagiti kakabsak kang kakasinsim mo. Pasublatan damo ni apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimat. Amangan numabaybay ang dalaang ni Apong. Agkatang-katang tumanan numabaybayan. Isu nga ano santan, Elmer. Mapanakon barok. Tapanan niyo man na ka nagpudaw. Di kay maturog tayo supay nga pigsayaw. Ay, mabagtitak nagyanak dito'y balay. Makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kayaw kung nakapupudaw. Nakaghalo-halo. Ta makapangpanganak iti na lamiis. Agda pa nating nyaw. Bawal ti halo-halaw. Mabalain. Sa kati suromon. Ado nga amang tikindan ko ngayon na po'y. Kain ininom ko adanaw nga mitisi ka. Kinagsakit kayo, di na kami mapirwisyaw. Napigsa nga ro ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka dahil yung lakay. Apong, ing kami manin agtrabaho. Mabati kayon dito'y balay, ah? Kayo. Di kay rumrumor, ah? Agtalinaid kayo laang dito'y balay. Wait, danag mo na ya. Dito yak laeng. Ela, kayon. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ul-ulyan nyo dita. Matinag kayaw. Apuga man, tagito'y apuos, tanay. Napunuunan ditaoy. Ay sos, baybayan nyo ditan. Bumaba kayo kidain. Tamangan numatinag kayaw. Saan? Tanapabamo dito'y akayaw. Ngamlakay kayaw. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo makididay tawalis ting-ting. Apugag, dagito'y apuos. Bumaba kayo kidain. Umay kayo. Kumput kayo kanya. Hindi nagbataya. Ay! Anya ngay. Naspak tinagbatayan nyo asa nga. Natinag kayo manong. Mapanak iji ospital. Pasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. So, bagto mga min na jalakay.
Nyangay, datamanan ti mapirwisyaw, gapuiti ka nasubag na. Na ospital laka nga rodin. Ala, di kan agpuntut lakay. Adda ditan. Na mabalin la danogan, dinanog kaon. Anya kamutan. Lakayan ni Apong tutupamkit din. Makapasoron to, may! Tungpak sa maminsanan tapnog na ngayon. Ay napaspasin siya ang talatan ko nakmut. Anya kakadi. Oh, bayaw Elmer, si kamot gayam, sumrag ka ah. Sana ni Pag. Umay kula ibaga na ospital ni Apong Lakay. Ha? Na ospital? Kahit? Nay, napayakas ta kayaw. Kaslawan lakada kayaw, tipan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa pulam, bayaw, awan maited ko. Amumad ang mamirmirawot kami. Naimbag kada kayo nga agasawa ah, tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami ngay, pa extra lang nilakay ko iti construction. Ay, yung kayo mo sublatan, di kabsa yung agbantay di ospital, ha? Apong yung may dayay? Sa malaan ni pagkakuti apo ko na? Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. Ada ngamin basit nga anak ko. Kaya nilakay mo nga, ay? Ay na, masadot dayjay. Kan maiparit ti agpuyat, kan kuana. Sige nga raw, no diyo kaya di saan lang. Sinursor ko amin nakakamsat kang kasinsimaw. Ngayon pasig damag ka no abisay. Apay pay lang amin anapan ka ijay. Kat amom lang aruden ti ugali da. Barang masyanda ka data, ah. Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pagananaw. Awang ngamin pa kairanodan, da ka ni Apong lakay kay. Iswa di da pagananaw. Ganda di Apong si Bastian, nga kabusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga main. Wan tabak ng daydi akabsat ni Apong. Nagalas ti aramid, da kita kakabagyam. Rupak kwartada amin. Saan mat nga amin, lakay? Dagiti daduma na Mala, di kan agrurod. Tarumwaran ni Apong iji ospital inton bigat. Naimbag lakit din ta saan agrabe tinapagteng na. Itatadda kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon Apong. Wan, Sigun mo na nasingpet, ha? saan ko man anatangkan ti ulo yo. No anya ti iparit ming aramidan yo. Di yo aramidan. Wan, Agtalinaid kayo laang dito'y balay, Apong. Wan, wan. Mira, awang mo ni Apong iji silid na. anya, napanan namanin nga. Ay, nyapay ngay. Rimuar manin na. Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamanga ta nagpido to ni ti basura ngay lako na. Ay, so bagalakay. Masikuran mat ngamin dito'y balay. Iso akanayon arumwar. Igalot tansan. Anya, ay unay kamutan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam, Elmer? Makapasurol. Tungkol nagsaki manay. Aguyak tumanay. Awan pa'y ni Apong lakay. Dual daw na dinagamay. Napanan na nga ta. Awan mat kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak ida aminan, ngam awan ni Apong lakay. Wano, naatalan sa amat tay. Ay na, saan kumamat Saan man mat at tila ibagbagam, Elmer? Ad-ad ang agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-reportan ti panagpukaw na bagay. Wano, ipos mo iti social media. Ibagam amazing. Ay, anya. Sige, mabiit lang ang talaag ti cellphone ko. Elmar, ada ka bain. Ha? Ni Apong, addan! Ay na. Ay, aguray ka. Adam ka doha na si Mang Pag. Kita lang Ni, addamat nga, paiso kadwa na bakag. Ada kami kuda. Kanya ko kwadyo aya. Rumwan kayaw tas at tenda ka bain. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Inta sabdin alalakay. Amun tanong asino di kadwa na. Isaw ni Adelaida. Tiagbale na may kadwa nga apong yaw. Ha? Adelaida hanay.
Iso dagiti ka balay ka. Apo ko ta maysa. Day tamo maysa kay iso ti asawa na. Apong, apay anagisampit kayo iti babae. Kadiyay kayo. Agulimak ka. Sana gaputala kaya kon. Kawang karbang ka mga sawa manain. Napigsapay tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong, Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan mitya daw tapno mabit alumukmag. Parcentay taw no kasar kami kanya Adelaida. apong, pasit ka di ti panagkabaw yu ti kastangar aramidan niya. Anya ka ba mga bagbagam? Nagkalas ti panagsasaaw mo. Ikwa. Ay, Lakay kayo ngaminan, apong. Da- Saanin ang masapol ang mga sawa kayo. ay anyat mabalin ko nga ay. Kit agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na da nga rod. Win ang... Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagdanamay. Uray wala nga manok ti sagana. Apong, sinaan nyo kit din ni Nana Adelaida. Ay sana si kate masuraw. Apo ko kalaan. Iso dinak man pagpungtutag. Nana, lakayan ni apong ko. Apay nga iso ti kinayot yu. Uray lakay, no saan pa'y amatay, mayat lata. Ay, kumatalmanan. Ay, unay mo daytoy apatungan. Basta kastoy nga oras, gumatul. Nagamaman nyo kini apong ko, Nana. Kaya dyan sirok ti salamagi. Ay, naasyanak mo't ngamin kankwana. Kakayat na kanaw, ti maadaan iti anak. Ay, anya mo daytoy, tagumatilmanan. Apay, anyat pudpud yu di tapatong yu. Ayan, Nana. Adda nga ron nagatal. Sigod markit ding agat-gatal daytoy. Basta agapuak iti siyar. Gumatal-matal. Sige, taynak masahiyan ni darling kau arosauro. Bagay, ada nadlaw mo kanya pa. No sakad na. Ha? Anya day tangay. Manipod adda dito'y balay ni Nana Adelaida kay sa arumrumwaray. Isong adda mo pagsayatan ti panangasawa na. Ngam adda nadlaw ko itinobya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken agsasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta ha? Oray siyak mo ano daduma. Adda mo't tay chimpong agsasawa ng may mesa. Diyan mo malapdan tingiwa kong agsaw no mamingsan niyaw. Nga oray awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Ay, diyak kayat ti panangasawa ni Apong. Papanawon tan di babae. Tan, kakaiso na si Mingput ni Apong manipod na kinubya. Adayo tiriknak iti daydi abakag. Kagangay na, tada mo pa'y lamam-amaw. May ruwam kanto Sige Apong, no kaya ayo ti agkasar di suportarang kayaw. Ay agpay sa oilbar. Wen, no kaya yo ako na yung una jay doa manok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay huwin ay na. Ay tulagan tayo kumantika sa armay. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga sawaak. Sakti makamu ko ni Mayra Apong. Ibagam ti agpasaw. Hindi ka liba. Hala, Agpay sumatibag-bag. Elme, agap-apan samot na Apong kini Nana Adelaida. bayan. Pasat kag partner day ta. Bayang mga gapadasag paminsan. Kanungay agkin nabilda. Lakayin niya Apong.
Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin niya pa. Tiri-tiri tupad katungod mo. Ay, saan ka diya kastahan ay? Anya nga tayo ti pag-apaan ta. Umay kakidain. Bayam idang nga gaba. Gagangay lang ti partner day ta. Basol mo, babaero! Ay, apay tinumpa na kanay. Kunak matasar dengan naktawan basol ko! Agayan ay, apay nga tupa ka. Kanyat basol ko. Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta ki sirop ti lababaw. Inalamami na kinabaknag ko. Insugat na kini napimpintas kami ti siya. Naday ta nasasawam. Umay ka man! Bakla na haday. Elmer, agriin ka. Elmer! Apay aya. Daapong ka Nana Adelaida. Agap-apa da. Nya. Ingka nawang ni da. Darasang. Ay! Ibatam niya apaw! Umay ka man man! Hindi na bagay na tadya makangay sa mata. Napigsya kagayam, Nagturong mo iti kusinan. Ay tumaray kayo na apaw. Mapangkay kayan ni Mayra. Wine Wilmar. Ay, anay ko. Apa nga, pinarsada di kaldiraw. Ay, nagsakit yung ulo ko na punta. Siya! Tirina! Dito ilobaw nga! Siya! Tikabaknangan dito ilobaw nga! Apa nga, nagsalamot tayo. Delikado ba ang beta bakit? Adan sa kurang na. Ha? Di ka kayo manlangan! Ala. Bagtit kayo amin natatao dito! Pagyaman na. Pinmanawain. Isara ka dagos tiriraw. Anya nga dandani tayo na isagmak amin nun. Apong. Tila isang sangpo yung amin dito balay. Ay, suray apaw. Jak mo amaw, nagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Kinunsintim ti kaadda day di babae dito balay. Pasensya ka na ba kahit? Di ka gungitan. Sana bali at pinmanawain. Sorry ba kahit? Nanang, nakadasara kon, mangantayon. Sige, tamabisina kon. Aday tati plato yun, nanang. Ni. Day, ada umay Okay, Samay. Insan tayo na. Woo! Umayaman! Ni mo't insan marsyano, day jay nanang. Ala, ingka pastor ka dyan kasinsin mo anak ko. Uy, nanang. Antay, umayaman bumulo, diti walis ting-tingyaw. Nagimaskit si Danyong nga antay. Insan. Nagadubo ni Diana iti karnit pato. Ay na. Ay, nangankad Marciano. Kwa. Ay, sampay, antay. Ay, Diana, yalam ni insan mo iti plato na, tamangan dito yan. Adto'y ti plato, insan. Ay, kwa. Kababay mo, insan. Antay. Kanayo na mo ito na makipangpangan. Ay, mababain ako. Mayran ranamat nga rod apan nang ano kasta nga umay ka dito'y balay. Di mangan kamutan. Ay, mabainak, santay. Sino kumangay, di kabain mo? Mangan kakit din. Ay na, nabsuga ka, solve. Ay na. Ne, nagapwam. Itay pa asap-sapulan ka, Marciano. Mangantan kat mabisina kon. Apa adi ka pailanangan? Intugo ko ay ti kardiraw. Nangan ako na. Kinunab-nab suga nga ron. Nanganam? Sa dino pa'y kuma. Hindi balay adan ti suling. Anya? Napan ka manan nakipangan? Ay una, tanay mi imas ti si daday jay. Awan to mga mimas si dadi ti balay. Adamat tayo
na pa si daan ta. Kasla di mabsog no kasta si daag. Ay, di ka lang mabain. Kanayon ka amapan makipangpangan ijay. Pagbay na ko makakabagya mo idang. No jak idakab kabagyan na ka isaw. Agbainak. Ngam ka pamilya dagi day. Iso nga awan romba nga pagbainak. Uray pay. Kamay sa kawawisin da mga rodamangan. Narigat apaayon ti grasya ba kay? Nay, nagapan nyo nga yan ti Suleng? Ay, ijay tsindaan ka anakan. Napanak man nakitsinda iti masida. Anya ginatan nyo apang malman nyaw. Makasidsida nga rod iti pinapaitan na kaldeng. Ay, apaw, wow, naimas ah. Sige, tayawid kung to'y pinalingkik ka anakan. Ay, sigay, kaimasin nyo taglutuan tay. Rama naman to'y linuto ka pinapaitan. Husto matla titimpla na anak ko. Nan. Naimas na nang. Ay na, aduman timakan ko no kasilang. Sige, maganta nga rudan anak ko. Agaukan itiin na poy. Tanakagauak mo tan iti si daan ta. Wala nang. Ati Sulay, isandaya na, kumayaman. Ne, tika sinsing o. Ingkalo ka tantiri daw, ta siya akong tiagao. Anyaman nga tat masapol nan aya. Ang mga nuadaman buluden nan ah. Mala, ingkalo ka tantiri daw. Bumulo da man itinil ka, teryon tay. Ah, nangikabila mitinil ka, Diana. Ayan na day jayan. Ay, day jigayam. Naiparabaw iti stereo. Agyaman na ka. Nagatidog to, madagiti kukukaw. Kaya nagmodel matay nil cutter may. Dito ya kung nil cutter. Ay, nangan kan, Marciano. Ay, sampay nga rodan tay. Humay ka tamagan tayo. Kababain? Pagpainam ko ma, mangan kakit din. Naimas ti si daan. Pinapaitan. Ay, kwa. Ay, mababain ako na makipangpangan dito yan tay. Kuwaan. Anya kalakit din na yan. Ay, Diana, pangala ka man iti plato ni insan mo. Ay, wala nang. Ato insan, mangangkan. Ay, saan? Ay, kwa. Ay, itang ipilitin dak. Sige man lang, ay. Mga anak ko. Agruam mo day jay ang Marciano ka bagays. Di yung nga minruamin ah. Day lang makipangpangan ti pagalistuan na. Ay na, madino imot ti makan ka bagis. Ay na, agruam nga raud. Kanayon nga umay makipangan di tabalayaw. Ay imbis ang makatipid kayo. Ay saadain ta may laklak am day jay at tao iti kanin yaw. Ay na, makanladay ta. Saan nasaya at tiagim imot ka ba? Masuro nak iti day jay Marciano. Isuki din ti makakanda nga umay makipangpangan. Ay, anyat sindayo aya ka ba guys? Paksiw nga ikan. Gantay prito, karnit baboy. Ada pa. Ay, adapay mat. Mangan ka. Ingkan ijay kusina. Ingkag kalong ijayan. Ay, uwin man ta mabisinak. Jak pa'y nga mindangan ka ba guys? Ay, ka ba guys? Nagpensyon ka? Ay, wala. Apay aya. Pautangan nakman iti 2,000. Ay, gatang ko iti abunaw. Ha? Bayadak tumilaeng. Igidan kunton a bayadan tay sigon nga utang kaw. Kung nakapaggatang ko iti agas ko, dyan nabati a kwartak. Eh, dumawat ka pa ila iti kwartam kani Diana. Awa mo bibiyagin na. Ado, ti kwarta di anak mau. Ha? Alam na ka ba guys? Masikamot kanya ka. Sika lang ti amok nga sitgan. Sika lang amin tinaanaw sa mang papautang kanyak. Huh? Nag-iimo mo, dagiti daduma kakabsat ta. Eh, sika ti kaanusan. Iso paborito ka kabagis ka. Sige, mabit lang nga rin tayo nakalaan ti utangam kabagis. Ay, adapay kwartam, anak ko. Adamat nanang. Ikanak man pa iti igatang ko iti agas ko, anak ko. Adang amin nang usarak iti kwartak. Intadyo ka niya, uncle, kunayo ah.
Ha? Sana pa nagimot nanang, ngam kitaan nyo mata. Kanayon nga umutang ni Uncle kada kayo, ngam di pa agbaybayan. Saan nga utang tar-aramiden na no di ka dawat? Hala, aw-awatan talataan, tagawat nga minita. Narigat mo, no pirsal ka agbayad, katawan nga ron pagbayad na. No sana makabayad, di yun pa utangan. Anya ka magtandaya na. Kabagis ko day chay, apay aya nga imutam. Ni, anjak ibagbaga nga imutan mo. Naglawag dar aramidam. Panagimot ti kasta. Imala ka itiday di amam nga imot. Ay, awan manan. Sa bali manan tinagawatan dan iti imbagak. Mangang kanto na Birsay, tada papanak. Papanamanan ay akat pananganan. Apay niya linuto, masidaan. Nagigisakit iti sayote. Sinagpawak iti sardinas. Isumat yadda. Nagsaraw ti tiyang kuno sa'yo, ti sidaag. Nagangdod. Guro, ito man naguro rin. Anya? Kat, di ka mangan? Mga anak to, ano mabisina? Papanam nga minaya. Inaarod bumolo di ti posporo, ije balay daan ti sulay. An-anom ti pusporo kat adamat tay later. Posporo nga rog ti kaya kung osa rin. Makasinit ti later. Mangantayo nanang, nakagao akon. Sige eh. Ti sulay, umaya man. Ay, simbre ka alatan nakaluka mo tiri daw yaw. Umaya man bumolo di ti posporo yaw. Mangantayo pa'y akaanakan. Apay niya si dayon tay. Sinigang ababoy. Ay, apaw, nag-imaski di datang yun. Umay man agim bubulod dito akasinsing kon. Ngamkit de, umay makipangan ti gagara na. Uy, Diana! Nakamatidar ka matlatan dito anak ko. Yalam ti plato ti kasinsin mo ata mga andito. Ay, uwan nanang. Siyak ti mababay ni aramidan ni Marciano, Diana. Kanayon nga umay makipangpangan ni Jabalayo. Mangibabay. Ay, Iso ang masadutan nga agtrabaho. Tadamat namnamaan na pakipanganan na. Dinan kayat agtrabaho. anya? Uwan, Diana. Katno kanayon ti apami. Uray saan kanon nga agtrabaho. Tadamat pakipangpanganan na itinahimas asidaan. Paglastog na pay paborito kanon ni Auntie Suling akanakan na. Ha? Kan pagpasikat na pa, ti kanayon na pa nagdulce di balayo. Cake, kaskada ice cream kano, ti kanon na ijay, numalpas amangan. Ay, uwan taopan mat nga miniinsan ije balay, mercy. Dayta nga rod kat. Paglastog na unay dayta, iso ang masadutan nga trabaho. Ay, sana mabalinti kasta Kasanon nga ti masakbayan ti buklan nga pamilya no masadutan nga trabaho ni insan. Ay, huwan nga rod. Malah, di ka madanagan. Kasaritak tumanan ni nanang. Panuynuyan na nga mintar aramidan dagiti kakabagyan na. Isong agbalinda asadot. Mom, no apay akanayon nga umay makipangpangan ni Marciano dito'y balay Diana. Gaputa kay kayat na nga antina. Syaklaan ti kay kayat na nga antina. Kat nimot kabagis ko, syakmat ti kay kayat na. Tasyak ti kaanusan kada kami nagkakabsat. Uwan da kayat da kada kayo. Addaman kan awan kay kayat daklat ta. Agbalbalindan asadot nanang. Gapo iti panang pampanuy-nuyo kadakwada. Ay, panunod mo lang dayta. Basta pa kay dayawak ti aramidan dagiti kakabagyak. Asyak ti asit ganda tamang ipakita anasaya atak atao. Iso akay kayat da. Umayak man makis-istorya ka ba, guys? Ay katuan kabagis. Sige, ti paborito akabsat. Nasingpet ka kais-istorya. Ay, no, naindaklan ka akabsat. Pagwadan ka, awan umaspeng iti kinasingpet mo ka ba, guys? Agyaman ak kabagis. Ay, manmanotikas ken ka akabsat. Naasi ka, ken naparabor ka. Madi nga minti agim imot kabagis. Tano na imot ka. Imutan na kamati grasya. Ay, talaga ang nagsaya at katao. Ay, sigurado nga ijay tulangit ti papanam no matay ka, kabagais.
Ay, sanak pa'y amatay, si Kam. Ay, wait. Hagbyag ka pa'y tinapaot. Ay, wait. Ay, pakipirma man da ito'y kabagay. Anya day taya. Awan tay eyeglass ko. Mabasa. Di mo basain, basta pirma ablatan ta pagsayaatan tamila da ita. Pagsayaatan nga. Ada kano itanda para kada tayaw a senior citizen. Kastaya. Ay, mabitla nga rod. Tay nakmangala iti ballpen. Ay, ada ballpen ko kabagis. Dahito ini, ay nakasagana. Dahil tala agpirman ti Armida. Antay, pautangan na man ta nagpinsyong kaysan. Manot ka sa pula, Maya Marciano. 3,000 ko ma, tagumatangak iti raw. Tanadadahilan tayero ti balay may. Pagkatang ko kumaiti agas ko, ado ti agasa kiti bagi kanakan. Dumawak kay to kadi kani insan dayan ha. Anya? Alan, antay. Kasyan na kami kaday. Sapay ado may abag yun yun. Mabasa kami na iti balay ta abot-abot ti bubong may. Sige, mabit lang nga rod. Ada kwartam, Diana. Ay, gimatang ako ni ti Agasyo, taamok nga awan man kwartayon. Ay, pasensya ka pailaan. Tay mutang namin dyan kasinsin mo. Masyanak mo't. Basta ginatang ko amin nga Agasyon. Mangantayon ta nakaluto akon. Anyat pinalingki masidaan. Puro anateng nanang. Husto pay lang ti karne. Ha? Kitaag man umay pa'y makipanganday dya kasinsin ko. Ati Sulay, anda kaya? Kunakon kat. Anda man ang tinalaing nga makipangan. Ay na, di ka agim imot anak ko. Ay, sumrag ka, Marciano. Umay ka, tamangan tayo. Wow! Hay! Naranaak man na, hindi panangan. Oh, at ti plato insan. Anak, sumango kan tamangan tayon. Ay, agyaman ang insana. Ha? Hindi mo sa mga nag-aopay tayo karne insan. Ay, awan ti karne insan. Tamanipod ita, isardeng mintag si day ti karne, tabawal kada kami. Ay, kastaya. Ay, nahanapsugang pay gayam. Apay nanganak nga tayo di balay, wano? Pilitak ko matimangan. Ay, kuwang gayam. Nalipata mo, nanganak gayamin lang. Ha? Apay mo dahito nga panunok kon. Ha? Ay, sige insan na, antay. Dapay gayam pa panak. Ay, Makita yun, nanang. No saan anay imas ti masida, saan na napagan ano ti mangan. Ang amno karne ti naidasar, iso pa yun ti makakauna sumango. Itaman pa di ka rumor iti oras ti panangan Marciano. Di ka mapan makipangan ni Jabalay da insan mo. Hindi magsidsida ti karne. Puro mga anak natin tisidsida indang. Mayat kit di atin natang. Wow! Kaya, aguro ti dyan kuno natin tisida. Nagtumar kayo iti agas yun, nanang. Uwan anak ko. Saan nga may dagiti kakabagyak itay nakaturugak? Awan mo't. Ay na, di yun namnamaan dagi jata tao. Tawanan ti kasapulan da kada kayo. Ita kumasarong karanda kayo at agsakit kayon. Ngam ga po tawanan ti magimulan da kada kayo. Saan da kayo napagan ano nga umay kitaan. Apay nga yakas jayda. Isu nga mo yu itan nanang. Ay, Nana Suling! Diana! Ada kayo an? Ha? Huwag kami man. Ay, mabit lang nanang. Inakitaan mo asino day jay. Apay nga asyak ti sigarilyo. Katjak mat ginaranturan dya kabagis ko. Ay na, ada pirmayo dito inana oh. Ha? Saan mi ngamin ama sa pulan di kabagis yun. Iso ada kayo tinasidgan mi. Tada kayo mo tinagarantor kan kuha na nga imutang kada kami. Apay nga min apinirmaan nyo day tananang. Dyak abukan ko na. Di na ba't imbaga nga utang gayam dayta.
Tiimbaga na kat pagsayatan biya senior citizen. Iso a pinirmak ada agusan na. Aniya? Kasla kayat ko nga ungtan, kan pagsasawan ti inak, gapoy ti kinalukay na kadagiti kakabagyan, mi amang gungun daway kan guana. Ngam linapdak ti bagik, tadyak kayat madagdagan, tila dingit ti inak, gapoy ti napasama. Gapo tadyak kayat ti inak, ti may pasubong agbayad iti saan na nga utang, sinapul ko ti ulitag ko, kat idi na sa pulak, pinwersa ka ng bayad iti utang na. Alakastan, to'y pagayam mo, Diana. Amom pagayam ko, adon dagiti manang gundaway at tao ita apanawan. No amuda anaanos wano nasingpat ka, gundawayan damatan dayta. Ngam no maminsan aday ti masaknan dayta, rinwamot ngamin ti inam dagiti kakabagyan nyo. Ang mala bantayam latta ti inam, taamangan nulokwan damanan. Ala gagayam ditaan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Ellie Palacio. In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga intay drama itakat manipod kani pagayam tayo Zeni sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na. Hello mampay kani Sir Alejandro Selga, ni Ma'am Norma Palilang dita Hong Kong, kani Ma'am Patricia Alagano. Kastiman ti kuna ni pagayam Zeni. Dear Manang Biyanan, nalastog ti asawa palangguad, sana paatew kadagiti karubame, naapalpay, no adda makita na, ti kayat na adamot kan kuana, kat numabalin, di na kayat nga adda mangartap kan kuana, rugyak nga rod, ti agsalaysay. Agudong ka man sinay. Apay apagudungan na kat kaududong kulay di kalman. Ingka gumatang iti pagalad. Aladak ti aglawlaw ti balay. Tapnosan na basta sombrek dagiti balang nga asaw kas kada manok. Bulos akal deng kas kada babaw. Awan mati bulos akal ding kan baboy asumsumrek dito'y solar ta, idong lakay. Adda, di mo lang nakita. Nakitam la dyan na aladan abalay da duro, tuladang manan. Nagtal na ka mamait. No siyak ti tinulad na. Ha? Nabayagan na planok nga aladan to'y solar ti balay ta. Ngamdya nga rod na sangsangaw. Naistoryak ngamin kaniduro iditi planok. Inununaan na ki din ti lukaw. Anya? Agtutulad day di aduraw. Awang ka respeto na ah. Respeto manan nga. Respeto ko mamat ah. Siyak, ti mununaan nakapanunot itikas jay. Tinulad na ki din. Inununaan nak pa yan. Awang ka paabay na. Bastos. Respeto ko mamat ah. Apay nga yakasta duraw, kompetensya anak matain, agtutulad ka, inununaan nak pa yan, ha? Ano ti kinompetensya kan ka, pare idong? Agindidi ka pa ilang may, planok nga aladan ti solar ti balay may, inununaan nak matain. May, aladam lata, pare idong, awan ba't ti mangiparparit kay? Kan may saan ba't ang negosyo tinaramid daw? Tapnoy, baga makumkompetensyaan ka, paridong. Kompetensya tinaramid mo. Tay unaan na nga raod. Ay, kataladam lang tamat ati balay mo, panay. Awan ba't ti mangiparparit kunak manan? Wen, amangan no ibaga dagiti tao, asyak ti agtutulad. Ha! Sakti mo na nakapanunot ti kasta, inununaan na. Ayawanan na. Ibagan to dagiti tattao na tultuladan ka. Na, suratam di alad mo. Isurat mo ijay, asyak ti akin idea iti inaramid mo. Anya? Ne, anya ti patpatak dari iti sango ti balayo, Mari Daisy. Ay, istorman, Mare. Ay, agistor kayo gayam. Uwan, Mare. Padasan man mo tagistor.
Makaburing mo daw nararamidin na. Iwan amare. Mayat nga ro da. Tapno ada si dag apaggatangan. Wana, si kanto ti kang runa na customer ko, ta si kati asidag diti balay, mare. Awatam da ito, sinay. Ne, nagsweldo kan dong? Nagsapan? Kan, apa yan agad da ito? Saan ko asweldo da ita? Inutang ko itibus, medyo kumpanya. Anya, apa nga imutang ka katadapay matkanan tayo? Ingka gumatang itila ko ta. Lako ta nga? Nag-store ta mo ta. Anya, store? Pag-store nga ikatawan mat store dito eh. Kaya salas Lokatan tatay tawa ije salas. Bitinam tumutan itila ko ije tawa. Ken adamot dagiti nakadulin agarapon. Ijaya enti pangikam kadagiti kindi agatangam. Oh. Anya? Nakitaman nga mina, tayo may patpatakder nga store da Mari Daisy. Kat isuman ang tituladam. Tulad mga bagbagam mit. Siya mo na anak kapanunot nga gistor. Di ta mabalenti basta agi store latan. Masapol nga agpermit ta. Huwag ka day, mga latan to Ala, nagrubot kan. Taing kag purchase itila ko. Unaan ta ida nga agi store. Tapno di da ibaga, ada tatiag tutulad. Kasta, tinulad na kamot ni Dong, di say? Wen, nag-store nga rod mutun. Ijay salas dati nangikan na kanagitila ko na. Anya? Binitinan na ititintinapay kas kada siyam-siyam po itayan titawa da. Ay naagkakanatan tinaibitin iji tawa da. Unay kat ngagpay suda dya taon. Ay naimbag ta di nakainapa. Saan magkiday? Ano siya? Sinitanak, hindi naladak ti sular ti balay mi. Apay ka nung ngayon unaak. Kat nabayag ka nun a plano na tikas jay. Ay, agtutuladak ka na. Ay, na yun, tikas di nga ugali ti tao. Ayun nga rod. Kung namlan saan tayo nga kakaro ba? Saan nga mi napaatiw day jay nga idong? Ay, iso ti agdadatang agtutulad. Ngayon, pagbalinin nakit din na datayo. Kung nga rod ang awawatan tay latan. Takas ta siguro talaga ti ugali na. Narigat at tutupan ti kaskan kwa na. Ay, lumabasak pa Nanatinang. Day, sika magayam, baraw. Dumagas ka pa yatag merienda ka. Madama ti merienda dito'y papag. Ay, kwa. Ay, saanan. Anya saanan? Ay na, mabain ka pa'y laang mo't. Umay ka kidain. Nagluto tay babaw nan may iti pansait. Umay ka taraman na mo't. Naimas. Ay, apay, asino ti ag-birthday na? Awan. Makapangpanganak nga min iti pansait. Isaan, nagpaluto ak man iti babaw nan. Ay, mabigla nga. Ay, indang! Mangala ka man iti tinidor kan malakang. Tanay, adanidang! No, kasta, adda babaunan niyo na? Wen man, jay anak ko jay abroad, timang tangtangdan. Tanay, marigatan akon nga gunay-gunay dito'y balay. Aya? No, da kami laken nila ka ay naasaan mi nakabaalan ti manangdan iti katulong. Kunam taday jay abroad anak may. Ahap? Apa dagitila adda jay abroad ti kabalan na tagkatulong aya? Kabailak mo ano kayat ko, nana? Sinay, adama mo ngagbalin na katulong? Apay ti katulong? Asino ti agsapsapol? Siya ka? Anya? Apay nga katulong ta? Katadakmat nga trabaho dito'y balay? Iso mo lang iso, tilutong. Anya? Kung naglaba ka, pasaray adda sana may kataman siya na. Kung nagladaw ka nga, griringo da duma. Iso ang mga lata iti babaunan. Tadon nagiti maliwayam at trabaho dito'y balay. Kain, tapno saan ka marigatan? Anyat itang dantangay? Katiswildo ka. Ayun na. Dandan ni Santo pa yan nga umdas ti sweldo magastusan tayo. Taumad ano ti paggastusan. Manghala ka pa ilang iti katulong. Basta mga lata, period. Nakita na kano nga mintay babaunan da na natinang. Iso nga imapal. Isumat lagayam Masurunak mati asawak, Daisy. Nagkumik nga ron nila kay mo.
anyat makita na tuladan na. Saan na paatiw si ka? Wan nga rod, mang ibaba inday dyan nga asawa. Sapay nutob ngarag, agungat, umapa. Kat asino nga'y tala niya babaw na niya. Diyan mo makabirpirok na siya. Bay, am nga iso ti agsapol ti babaw na. Pakikita yung man, wadda mo yung ababaw na yun. Nanatinang. Asino tagsapsapul iti babaw na barok? Siya ka Kinapudno na, nabayagan nga agsapsapulak iti babaw na yun. Iti paisan kay anakaala iti babaw na niya ako tagsapsapulakon. Imo na kaila nakasapol. Namangan ngamin no ibaga matultuladan ka na Ay, sana po no daytan. Nabayagan na planok dayta. Ay, awam mat kititibag baga kakasta barok. Anya kay ti amok na. Isa adda mo yung ababaw na yun. Pakibaon nyo man la iti palayamin. Sige barok. Aday ta. Naisalapay kung tagitili na ba? Urayak manan amawagaan, tako pinagtumanan. Ang damot, bakit ato malangkyaw di tabatog ti balay? Mabalin ti agda, mag-ading. Ay, anya day jay nana? Dito ka di abalay tay agsapsapul iti babaunan. Ha? Idong kanu tinagan na. Dito ka di ti balay ti agnagan iti idong, adeng. Ay, wan nana. Asawak ni Edong nana. Anya ka betul? Adingak na ading king ka. Ngam nana ka mo anana kanya. Ha? Agrup-rupak ayamot abakit. Katsaan mo't. Isu amabalin ka day. Manang kunam kanyak. Ha? Agsapsapulak ngamin iti pagtrabaho ak akas babaunan. Nagdamagak di tadaya. Kat kunatay bakit nga agnagan iti tinang. Atay agnagan kano iti idong. Ti agsapsapul iti babaunan. Awan mat nila kay ko, nana. Ay, manang. Di pa'y simang pat manipod iti trabaho na. Ay kat uraya kun Ha? Pastor kenak di tabalayaw. Tanaban nugak anak na. Nasakit ti saka. Ken nabisina. Anyat makan di tabalayaw. Ay, adamat tinapay di tanana. Ala, umay kayo, tag-merienda kayo. Kasta ada soft drinks. Jak kayat ti juice soft drinks ti kayat ko. Adda nana. Ay, grabe mo tayo ito, bakit? Kunamlan asino nga agsasaw. Dan samat crack ti ulo niya. Sika ti agnagan iti idom. Ay, una na. Siya tagsapsapol iti babaw na yun. Ay na. Jak laing pagarup agwapo kagayam. Saan kayo nga agbagay iti asawam? Pastos mo tayo ito nga agsasaw. Joke. Kahit kasanaw, mangrugi ako nga agkatulong ditaw Ay, una na. Edong. Okay, kadikan ka ti sweldo, nana. Ay wan, sa anak mat nga agsapol iti dakkel asyuldo kay. Basta sa andak unay aparigatan iti trabaho Kun kagurak ti baon nga amaw. Jak kaya ti mamanmandaran. Nakaluto ako. Ingka maagaon si Kasinay. Ha? Saan aga po ta babaununak dito'y balayaw ket trabaho ka aminan. Di kay agpakalaeng amang ibaon-baon kanyak. Taagungita. Nana. Ay manang kunam. Nana kalaanana. Baby face mo. Manang kunam Wino, syunay, latan, no isaw. Ay, por Diyos mo tayo ito, bakit? Grabe, di kinaagra naman na. Nakatorturay pa Di nakita-kitaan iti pasikay, si Kasinay. Amok ti pampanunutam. Ay, Siguro, apalam ti kinapintas ko anya. Iso apasikik ti kitam kanya. Ha? Alaing kaagaon, kalpasyan na. Si kantumot tayo ti aginaw. Tasyak ti naglutaw, nawatam. Wan nana. Ay, manang. Ken naglaba kan taon, tanalpasa ko na naglaba. Naglaba ka ba't gaya man? Awan nga rudan ati labaak. Labaam dagiti kawasyo Tabadok la dyan linabaak. Ha? Apay si kalat ada babaunin na ya. Nanatinang. No kasta.
Inalam mo lang, jay bakit nag-apply kun ka? Una na. May kumayata. Saan na marigatan ni baka mo nga agtagibalay? Una. Hindi pa ila ko mangalak iti babaw na yun. O nga may masapulak. So, naudya ka. Ang kinapudno na imun una ak nakapanunot iti dayta. Ngem da kayaw, nana. Isu nga ita, kasla sakit din tagtutulad ta naudya. Awang may ibagbagami akasta, barok? Adda, di yun lang may balikas. Ngem, adda di ta panunot yaw. Marikriknak na. Ay, nagbidot kay ti dayta nga atap mo, barok. Na. Palso dayta nga ibagbagam. Awan kinapudno na. Anyamat day dya ababaunan, Edong. Nagturay. Kasla saan mat ababaunan dito'y balay. Kasla mat iso ti boss dito'y. Anong sa mo na pakisamaan? Tinapatag, makunang adan katulong ta. Dayta nga minti dya kayat kan ka. Tanaapal ka unay. Agtutulad ka. Agtal na ka man sini. Sa anak nagtutulad. Isuda tinang tulad kanya. Ayan tayo sweldo. Kuha na. Mabalin ka din ngayon to no may alawas ti sweldo. Tani, nadili ti sweldo may. Ay, sana mabalay. Itati ka aldawan ti sweldo. No didak sweldoan, idarong kayaw. Anya! Ala, ingka agdiskitar iti pagbayad mo, Edong. Makaamu ka nga agdiskitar. Di nakiramra man dita. Ay, nabaraak. Maulawak. Ha? Ni, paggurigor kayon samat tan nana. Uwan nga raw. Sumrupay ti angkit ko. Madlaw nga adda ti playmas ko. Masapol ama ipadoktorak. Kasano nga taday to yan? Sa kayawan kwarta mi kanidong. Ipadoktor dak. Paagasan dak. Tababaunan dak. Da kayo ti amaw. Isu a paagasan dak. Tanudi dak paagasan. Mabalin kayo nga idaraw. Ah? Ay, sige nana. Orayan ta ni Edong. Taiso ti mangipankan kay sa ospital. Pagawid ako ni Nana Shunay. Apay pagawidam kat masakit. Ay, nagadumot ti sakit na. Kun nagadun ti utang ko. Siyak ti maipasubo amang papaagas kun kuana. Naku na apagawidan dak. Anya? Ag naudak dito yan. Hindi ag nanayaw. Katulong dak nga raw. Di paagasan dak. Jesus. Makitam, di na kaya ti agawid. Just kay problema day to yan. Awan balay ko apagawidak. Isu adituya ko. Naging gamataya. Ha? Nagsakit tiro abagay. Yalaan dak man iti danaw. Maulawak abumangaw. Danaw! Ala, anusam nga si kasuan ni Nana Shoni. Tas ikamat tinangalakan ko na dito'y balay. Ay, tulungan nak mo tabakit. Apaya siya kamin nga ay. Aganos ka ah? Awiram day tabakat. Tagraraman ka ngamin nagkatulong. Unay din na biyag. Awan tinaaramidan ta sawak no di tinanga si kasukan ni Nana Shoni. Ngam kaputama siya nakinkwana tinulungak matlaan. Aging ga nagimbag tibakat. Kada paman na nagimbag kinasarita miya na imbag kat imbagami nga awan ti pasweldo mi kankwana. Kat naawatan namot dayta. Isa nagawidan. Aging gaita dapay latoy ugali ti asawa ka na apal ngam sana na kasi ti sigod. Takanayon ko apalagipan. Alakastan, ti pagayam mo, Zenny. Manang Biyana! Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Siyak man na ni Manang ya Biyanang amang kabgablaw kada kayo itinaragsak. Ngayon kay panagdangdangag itagundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Diba kasaritan ngayon tayo drama itakat manipod, kanipagayam tayo asator, saan napudpud no anagan. Ngam sakbay na, hello mampay ka ni Ma'am Juliet Sugitan, ni Ma'am Nati Ramirez Vlog, kani Lisa Duldulaw. Kastimanti ko na ni pagayam sa tor. Dear Manang Biyanang, andamat kapadasak anakadulin dito'y panunot ko. Jack malipatan da ito'y nga experience ko itibiyag ko.
kat tunggal malagip ko makaisamak a makasangit. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Uncle Sator, apay, awanen plano yung ang mga sawa? Talaga ka di nga aglaklakay kayon abaro? Kuha, awan mo titi panunot ko day linay. Kin may sa lakaya kaon. Ubing kayo pa'y ititawan nyo a 55, Uncle. Mabalin pa'y. Makitan tao, balasang ka. Naimbang nga oras mo, manang. Benjo, si kamot gayam, ading ko. Sumra ka. Ay, agyaman ang manang, ha? Naimbag man ta nakapasyar ka. Itaman pa'y. Nabayag ngamin adi ka imay dito'y balay. Ay, Ada nga min problema. Anya manen a problema day ta. Ada nga rod itartarayak a babae, iji lugar tayo. Ipilit na tibagi na kanya. Kutjak mo't ay ayatay. Ipilit na kid din nga ikasar ko. Anya? Kayan ayat mo? Nailaw anak lang man. Kung amin, nabartagak idi. Isunjak na puutan tinagdaton kan ko na. Ngam sineryoso na gaya. Pinay, ikamat na kid din tibagi na. Unay kalakit din aya. Tila aramidom ngamin. Nabartagak nga rod idi manang. Jak amo tayong bagbagak. Kay, amangan no adda pa yun napasamak itinagbaetan niya. Ada nga ron, bunga lang ti arak day chay. Daitan, tibagbagakan ka. Sana gaputan na taer ka akit agbalin kamutin adarasudos no may papan iti babae. Isudamat nga minti mangipakita iti motibo kanyak manang. Uray pay, di mo idagundawayan aading ko. Saan anasaya at tikasta? Wan manang. Ay, kasaritam tong arudan ni bayaw. Tamakipag naadak pala dito balayo. Ay, kababayin samat kan kuha na. Awan mutkit diti parikot iti asawa. Man nakaawat kan nasingpot day chay. Awan problema kan kuha na. Agyaman na karot manang. Si katay kabsat ni Linay, baraw. Ay, uwan tata. Uncle, kunam kanyak. Uncle nak ti asawa ti kabsat mo. Ah? Uwan na, uncle. Nataer ka, baraw. Anyat nagan mo. Benjo, tata. Ay, stay, uncle. Talaga apuliyo tinagugwapaw ken napipintas. Ha? Ay, nay, saan mo, uncle? Ay, umay ka. Umay ka, baraw. Ada papananta. Ha? Sa dino, uncle? Intag happy-happy. Yam amok man dagiti beautician ko ken ka. Mapanta ije parlor. Ha? Ada parlor yung, uncle? Ada. Hanggang man manuak ang mapan ijay. Dagiti la beautician ko ti ada ijay. Ladies, yam amok to ikabsat ti asawa ti kaanakak. Ni Benjo. Hello, naimbang nga orasyo. Hi, Pogi! Adan nobyam? Ha? Awan. Uy, wow! Chance! Ay, Carla. Ah? Saan nakaapagan ano ni Benjo niya? Ikamangkidi gumatang iti ara kapag sasangkuan tayo. Kas pang welcome tayo ka ni Benjo. Tamanipod ita. Katropa tayo ni Benjo. Kat, anya nga iti planong ita iti biyag mo, Benjo. Aga-playa ko mga aga-broad manang. Ay kutsi ka Adalatakan ka day ta. Adara mato makwarta. Ibagam no kasapulam. Tanakasagana kami at tumulong iti asawak. Pagtitinulungan tayo ti magastos para iti panagabroad mo. Ay, thank you manang ha. Ngam, adapay mo't kwarta nga ramatak. Adapay mo't nabati iti urnong ko manang. Apay, naumakan nga agtrabaho dito pagilian tayo. Wan nga rod manang. Manipod nag-resign na iti kumpanya nagtrabaho. Kasla na po ka mo't tintiganas ko ngaag-apply iti sa balay. Iswa, napanunot ko ti ag-apply langan para abroad. Sige, makamu ka nga road. Ngamne, di ka unay makikuy-kuyog kini Uncle Sator. Ta-er-day jay nga ulit iti asawak. Sana bale, tanasingpot mo't ni Uncle Sator manang. Wen, nasingpet no nasingpet. Ngam amangan no isungsong nakadayjay nga agbarta. Di ka madanagan manang. Tawan ti usem ko iti arak. Anya nga iti ayan tesem mo. Babae. Ah,
Ni manang mo. Saan mo ta? Ulitag Benjo Saan aga po ta nataer ka kat tutupammat aminen nga agkursunada kan ka? Mga sawa ka kiting, taamangan numalakayan ka abaro. Kayat ko pa'y tagpapas nga agbaro, manang. Talaga saan na nagawid ni Bayaw Naganasan nan santiag na dito yung lugar tayaw. Ay na, kasano aya kat adda itartarayan na babae ijay lugar me, Emilio lakay. Nataer namin ni Bayaw. Sana nakaskas daaw. No ado dagiti agkursunada kang kuana. Mga sawa ko mga minong tapno agtalnan. Anya mabalin mo nga, no di na pa'y kaya mati mga asawa. Kamay sa kaya nan sapay taga brown. Sapay la ko mga rod tama pagasatan nga aga broad. Benjo, kursunada na ka ni Carla. Anya? Agam, imbaga nga dan GF mo. Anya? Ni, apay nga akas na timbaga manggal. Katawan pa'y mo't nobya. Di mo at pinanawam a GF mo iji lugar yaw. Jack type day jay. Isu lang ti akin, type kanya kangkal. Benjo. Kasla nagalas adenggen ti awag mo kanya nga angkel. Kasla barkada ta ngem angkel ti awag mo kanyak. Ha? Apay no manong laangan ti awag mo kanyak. Uray ta saan ta mata talaga nga agangkel. Ha? Adakan ka dayta, manong. Ay kastaman. Mayat. Awan. Manong ko nablatan kanyak, Benjo. May mayat adenggen. Alan amang sator. Tulungan nakmo to na ni Benjo. Crush ko talaga. Ay agtal na ka man, Carla. Saan nakangarod apagan ano dayjay. Adan GF na. Nupod na nga dan GF na. Ayan na nga rod. Awan mo makita kakakuykuyo. Wano kakibkibin na. At dayjay lugar da. Iso alipata mo day tarik nam ka ni Benjo. Litag. Saan nakapagan ano dayjay. Ta saanan anawaya. O anya, kumusta ti up-applyan para abroad, ading ko? Ay, awan pa'y mga rod ti update agency mi manang. Alanganan samot tan. Anya, kat, agaplay ka laangan ay kisabali at trabahom dito pagilyan tayo. Uray tadamot na ilupas mo. Wunto, manang. Awan pa'y ganas kung agtrabaho ita. Gundawayam kit din ti agaplay iti trabaho, takaub-ubi nga ang Benjo. Kaanon tong agaplay ka? Inton overage kan? Sayang ti inturpos mo, no di mo may apply, ading ko. No kayat mo, si Kanti magimanihar iti parlor ko, Benjo. Tauray saan kan ngagtrabaho. Ha? Saan ko alin niya ti parlor, manong? Agtugaw ka lang met iti ayan ti kaha. Si kati para awat iti bayad dagiti customer. Anya? Di ka matanagan. Tapag guduan ta ti birok ti parlor ko. Medyo dakkel ti kita ti parlor ko kunamsa. Manong. Madamag ko man lang. Apay a parlor ti pinili man negosyo. Isumot nga rod ti adda ti ison. Saan na bale, tadakkel ti kita ti parlor ko. Isu nga rod apabanjing-banjing nga klaengen. Taura jak agtrabaho at dalat na pangalak iti kwarta. Sa bagay matkit di Sige nga rod. Panunutag tinay bagayaw, manong. Nagtaarmod tan ti simublat a cashier mi diti parlor. Ay, sika talaga, Carla. Rugyan nakmanan. Agpay sumat. Sayang nga ron, tadamot ka nun nobyam. Ha? Angam okay lang. Sana bale, agsina kayong tumot lang. Anya? Uy, managraba ka talaga. Ay na, irwa mo tibagin kanya. Ang paribanak man. Ha? Ay, mabit lang ha. Asikas wag ti kasangsang pata customer. Nagpintas mo tanday dya, babae. Ay, urayak na umayagbayad. Tadamagak man ti cellphone number na. Agyaman na tapinatgam ti awis ko, Lerma. Awan anyaman na. Saan ako nagpalpalikaw, ha? Ibaga kong tipod no riknak. I love you. Ha? Kadagiti amin anam mo ka babae. Sikati nagpaiduma ti kinapintas na, Lerma.
Si kati nakariknak ininapod ng ayat. Di ka madanagan. Saan ka nga apuraan na mga klon kanyak? Sapay ko ma, tadanam namakan ka. Aklunak, adamot rignakken ka. Ay ayatan kamot, Benjo. Ah? Agpaiso? Uy, agyaman ka. Pinaragsak nak itikas to unay. Sapay ko mata din naktulukuan, Benjo. Santo Apolos, kat kas pamanagnak ko iti kinapudnokan ka. Ikalaysa ka. Ha? Uwan lirma. Kayat kan nga ikalaysa. Itaman pa'y nga da sineryosom a babae, Benjo. Nukunam nga ikasarmon. Ay, ayatak ni lirma manang. Iso na lang ta. Taan niya. Agkurang tigas tusak. Diyak namin kahit nga itantan ti kasarmi na mabalin. Ala, no anyaman ti pagkurangam, siyak ti mang puno, ading ko. Tumulong kami. Ay, agyaman ak unay manang. Benjo, gimatang iti baro a jacket kan pantalon ko. Iso nga katangan kamat. Agpada ta iti jacket kan pantalon. Ha? Ala, nakababain manong. Adaman ginatang mo arilok, hindi na panalawas. Tapno agpada ta iti gamit. Agpada ta iti sapatos, relo, jacket, kalugong, pantalon kan aminen. Ha? Agyaman ak ngarod ha? Nagsingpit ka kanyak. Wan, talaga akas ta no napatag ti tao kan ka. Ha? Ay wan, da ito'y gayam ti kita ti parlor ita. Iso nga gudwa tamanan, Benjo. Ala, si kanti manggudwa. Anya ngay mang sator, naibagamon ka ni Benjo a crush ko. Ay, agtal na ka man mat, Carla. Ikaten ka dito'y parlor, makita. Ha? Apay, napanan ni Benjo. Rimwarmat. Sino ti kadwa na? Dahil manan alerma? Katuan nagdate daman siguro na. Bulakbol mat dahil Benjo. Wan nga rod, kanayon dangag ko yung iti dayja babae. Makapasuro nakit kitaan. Mabaybayan nan ti trabaho na dito'y parlor. Ununaan nan ti panagbulbulakbol na. Masurunak manan nukas to'y laeng. Agsarita taman, Benjo. Ha? Pastreken nak dito silid mo. Tada kayat ko apun kan ka. Puno ka di tinaamuak. Namang manya, manong. Puno ka di ngagkasarkan iti mabiit. Kwa, plano mi pa lang, manong. Saan pa yan natulag ti kasarmi? Nukasta. Talaga nga agayan ayat kayo ni Tidayja Alerma. Ha? Uwan, manong sator. Hawan babain mo. Manangalilaw ka. Jak ipalubos ang maagaw dakati sa balikan niya. Anyat kahit mo asawan, mang sator. Inlimod ko tirik na ka. Inayat ka ni tigas taunay, Benjo. I love you. Please, love me to, Benjo. Ikarik, ipaay ko amin na kasapulam. Basta siyak lang tiagtagikwagan ka. Mang sator. Ipatay ko, numapukaw ka itibiyag ko. Please, don't leave me, Benjo. Pangaasim. Agawid ako ni lugar tayo man, ha? Adakan ka, aading ko. Desisyon mo day Di ta. ka pumanaw, Benjo. No pumanaw ka, sumurutakan ka. Panawan naklatan, nagaslawan ang yaman na. Awan karba nga mamang lapod kanyak, iti kayat kong aramidan, mang sator. Ay, sus, anya nga awan. Dakkel ti karbangak, taan na kinaawatan ta. Ha? Uncle, anyat ibagbagayon. Ada na kinaawatan mi dito kapsat mo, Lenny. Ket iso ti papapanati birok ti parlor ko. Sana po nun ta? Agparparbuy ti sarita da ito atao man, ha? Ay, agtana ka. Padasam ti pumanaw ta talaga nga surutan ka kunak nga ron. Kukwa ka laeng, Benjo. Naawatam. Uncle, Nabayagan nga mo, abading ni ulit agkaw. Kaya lang bagbagagan ka, ha? Tasaan mo nga rodamadlaw. ay, jakla impagarup akas iti kinatao ni Uncle. Katidakas,
Ibagbaga na nga da nagkinaawatan da iti kapsat ko. Ngam ko namat ni Benjo, adi na inaram apulos. Bayan tapalot po tagtuman na naimbag ti ulit agkaw. Ang Kyle, agkasaran iti mabi ni Bingyaw. Lipatin niyo kuman. Ay, saan nakaskari na timang lipat, Emilio? Insakripisyo kaya parlor ko para kan kuana. Naggudguduan mi ti biro kaya parlor ko. Noan niya ti gatangag agamit ko, gatangag mo't para kan kuana. Noan niya ti adda kanyak, adamat kan kuana. Noan niya ti kanag, kanan namat. Kuna naman ngawan nagkinawatan niyo. Ay, kalpasan ti amin. Kas jay ti bagana. Ouch, ang sakit. Kaiba kayo man tagpaisaw. Apay nagaram ka na kayaw. Ay, saan ba't kiti? Ngem, emiyo kami. Tanadlaw ko kanag ititig-tignay na nga damat pa naggusto na kanya. Babain lamang ibaga itipod no arik nana. Ang Kyle, bidot yata piyaw. Kinodanubya na. Ay, inmun unaak ngam ginobya na kaanakan. Lipatan niyo kay din ni Bingyaw. Ay, diyan ka ba ilan kaanakan? Nagsakit ti barugong ko. Ay, ouch. Naimbag nga oras, Mau. Ada ni Nanang Mau. Ha? Ay, adda, asino da ka di? Adda ka di ibagayo ka ni nanang ko? Ada ko maaring. Oo, ada ka magkaya man, Hildo. Sumrag ka. Ala, sumrag ka. Ay, agyaman nag-awi nila, nanay. Ha? Agtugaw ka kuman. Agyaman na maninhani kaw. Ala na, ingka ituloy yung aramidam iti kusina. Uwan, nanang. Sapay kumata din nagtulok kwen, Hildo. Siya kumala ang kayatam. Ikari dahi takang ka. Si kalati babae iti biyag kaw. Ay ayatang ka unay. Nanang, Oo, anak ko, kunak no nakaturog kan. ururayan ka nga min nanang. Ay, sigay ta agpakada akong inay. Tanay, makaturturo ganto'y anak Mau. Okay nga, Rod. Agannad kay ti panagawid mo, ha? Wang, agan nadak para kang ka. Anak, madlaw ana unag ti pampanunutam. Ti ka di may papankin ni Hildo, ti pampanunutam, anak ko. Uwan, nanang. Boyfriend nyo ka di day dya lalaki, nanang. Ay, kinapudno na anak ko. Nabayagan, akayat ko nga ibagaday taken ka. Ngam nagamakak. Ang mga nuguraan nak. Ngam ibaga kong tagpaysukan ka. Wan, agayan ayat kamin kinihildo anak ko. Anya, Sapay la kumata maawatan nak, anak. Okay ka dilaan kan ka, anak ko. Wano, kagura na kon. saan, nanang? Oh, apay nga ron ngay, analit ay ka. Numabalin, uray saan kayo kuman na makiasawa? Bakit kayon? Tawin ko laang ti bumakbakit. Ngam tirik nak, ubing pay. Kaslarik na ti agtawin la iti pa 25, anak ko. Apay, di mo kaya taya no makiasawa man din ni nanang mo, apok. Uray saan kuman, tabakutan ni nanang lulo. Mayat kit day no makiasawa. Tapnuan dan tatang mo. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam si ka, Doro. Day, apay, di mo kaya ta makiayan ayat manang janak mabakay. Karbangan na matiagayat ka. Nasayaan kit day. Tapnuan dakan kadwa na. Bayat ti panagbakit na. Tanay, dandanin nagsenyor. Ay, jak kayat day dya lalaki para iti anak ta. Ububing nga dayo ngam dya anak ta. Sana problema day tabaet ti tawenda. It doesn't matter nga rod.
Wala nga, istambay mo day di lalaki. Makasapol to iti trabaho na. Ay, basta man jak. Madlawa sa dot. Madlawasan nga trabaho. Ta nakamanicure kan pedicure. Baka kita amdi kasta lalaki. No sumarongkar, agmalmalam ijaya nakauldag. Di ba, apok? Sikat ti makapanagnak kiti dayta. Huwag nga rod lula. No may ije balay, maturog tararamidan na. Ilutlutwan mo't ni nanang ay ti kanan na. Nangagmaw. Ay, kit. Madinga road no kasta. Deket anak tante mangbiyagkan ko na. Naglalaingan na ngay. Uray sanay, no kasta mo laeng. Tama nga no malugi pa'y kiday. Diyay negusyaw dyan naktaapakanan ni Jay ilay. Nanang, saan ka di pa nga agawid ti boyfriend nyo? Nagadupay mo lang dagiti gargaro na dito'y balay. Ag naudin dito'y balayan ako. Kabalaytan. Anya? Ay, saan ka no akayat dalolo kan lola ti boyfriend nyo para kada kayo? Iso nga rod nga agdan na kami latan. Tadi damot kayat nga agkasar kami. Anya? Ni, anda nagsarda nga motorsiklo iti paraangan na. Ha? Ay, umay ka. Sabdan ta ni Tata Mahildo, anak ko. Nairuwar na niya motor. Nagbiit mo tan, nairuwar mo adakos. Ikaw na, ha? Naidawon kumutan, dyan tab mo ako, ha? Nasayaat nga rod no kasta. At pagluga na mo na mapanaglako, hindi pa kanam, hanay. Wan nga rod, hani. Naimbag ta na panunot mo dayta. Diakon ag-commute ang mapanagtrabaho. Lay, apay! Talaga nga, wan plano dyan nobyo mamang tulong kan ka dito'y pakanan nyo, Wenilen. Agwa. Agurigur na ni nanang. Aha! Agurigor la ka na yunan. Hindi na minsan, agurigor manan. Sa ita, agurigor. Gurigor lala ka na yunan. Saan nga gimimbag? Ha? Ay na, di mon kaluban to, gali dyan nobyom. Nakadkadlawa sa dutay dyan lalaki. Sinamo na nako. Ay nananang, saan kumamot aday ta sina-sina ti bagbagayo Agin innayat kami iti nobyo. Iso adida kam kumamot pag sinaon. Maginin nayat nga. Si kalang siguro tagayayat. Ta si kamot amin tagtrabaho. Iso day tagtagadam. Adda ka dito mabamban mo gamang isaserbe ti kanan nagiti customer. Ngamjay nobyom. Adda lang ijibalayo na kauldag. Nagswerten na dyan lalaki. Nakaminto pa, dadakkel mo kag trabaho kami latta nga uray lakay kan bakit kamain. Agmula kami latta iti mabalin may nga ilakaw. Ang misungay, nagdakkelan na karnay ngam sa duman. Sinamon day jay. Kastama ka na yan. Awan laka, gatatap ka. Nagturugam idirabe ko na. Di ta ka malagay. Hoy! Ang subli ka ditoy! Hildo! Nakamotor man ang apimanaw ni Mang Hildo, nanang. Nagapa kayo manan? Sakit ti ulo day siya tao. Nanang, kanayon kayon nga agapa. Ala, saan na kami latan apakibiangan anak ko? Baybayan na kami, ta problema mi nga agasawa day toy. Ani na nang mau. Aday di kusina, aglutluto. Ay, ba man ta dumawat na giti kurtana? Awanan ti kwarta. Kan sinublidan di motorsiklo. Tadi mo matgayam imbaybayad dagitin inted ko apagbayad mo kuma. Kurtam giday. Amok nga do tikita di ba kanam? Takanayo nga do customer mau. Awanan! In market ko. Kaya mo sakit ti matungpa. Di mo kabilan tinak, Mang Hildo. Pada sa makabilan tay darum ka. Ay! Ay bagam di tayo nam tekan nakiti kurta. Amok nga tulong nga iti bangkaw. Purak to ba iti balayin? Adal na ka Manildo.
No di nakikan iti kurta, pumanaw ka. Panawang ka. Kay mau. Pumanaw ka, no pumanaw ka. Kay kayat ko pa'y ano pumanaw kan. Oh, kung kulam lagay. Kanay patay mo, no? Mabuka wakitibiyag, mau. Idi dayta, ngam saan itan. Ha? Nauma akon iti ugalim. Kanayon nak nga paan. Kan pasaray layat-layatan nak payan. Awanan respetom kanyak. Sadot ka lang arudan. Arte kapay. Isong agsinatalangan. No kasta, pimana wanjay nobyo ti inam. Apo, wen lola, naimbag nga ron tanatauhan mo't lang ni nanang kat sininaan nanday siya lalaki. Ay na, nagsaya atan nadamagday ta, apo. Ay, jay anak ta lakay. Sininaan nanday sadot anobyo na. Pinapanaw na kanon iji balay da. Aya! Nagsayatan. Ay rambakan tayo dayta na pinta sa damag bakit. Ingkabang tilaw iti manok ta partyam. Na! Tasyak pa'y tibaw na mat. Kasi ka na ati matan. Kita man no okay matlaan to ilang ha, kanak ko. Nagpintas kayo matan iti kastasot yun, nanang. Nagseksi kayo, ah. Thank you, anak ko. Ano, papanan nyo, aya? At daimit ko at tao, anak. Ay di kanto naglutlutuan, tamang i-take out to iti kanam. Asino ti imit yo? Ako may sagayam. Uwan, gayam. O sige, mapana kunta ni Aldawan, anak ko. No, kasta? At namanan sa bali ang nobyo yo? Wan, anak ko. Apay, di mo ka di kayat no bilang tamakinobyo wan no makiasawa akmanan, anak ko. Nanang, saan kaya parparitan nga agragsak? Ngamno siya klamay sa. Uray husto ko man. Tadyak kaya maulit tinapasaran nyo iti kalabos, nanang. Ha? Nakatumpong kayo iti sadot kan artak anobyo iti napalabas. Naging sisingput la iti damo day di amang hildo. Ngimiti aga nga nagalas magkayam taramid na. Nasingpot tinobyo kita, anak ko. Kat syempre nasingput ano damo. Kasanon no kastumo ila ka ni Mang Hildo day di lalaki. Saan, anak ko? Nasingpot tinobyo kita. Kat maipasiguradok nga awan to apulos ti pagbabawyak. No makiasawa akan ko, anak. Sorry, nanang. Ngamjak kaya makiasawa kayo manan. Anya? Pasensya kayo na, ngam ibagbagak lang tipod na marikriknak. Jak kayat no kunak, jak kayat. Pinagbigyan kayo ni iti kalabas. Ngamita, syakmat ti pagbigyan nyo, nanang. Nanang, nagsweldo akon. Rumor tayo tayo ag dinner itirwar. Nasaya at tada ka, anak ko. Umay ka, adayam amukan ka, anak ko. Ada maghayam sa nga iliyo. Naimbag nga oras mo, balasang ka. Ay, kastamat kada kayo, tata. Anak, iso ni Andring, di ibagbagak anobyo. Taga kabangibang nga ili. Ay, nice meeting you, Jelina. Excuse me, di na para kupuntasan kayo nga amam mo, tata. I'm sorry. Naibag ako ni tiinak ti pangadang ko. Diyak kaya makiasawa ni nanang ko. Iso ano mabalin, pumanaw kayon. Diyak kaya makita ti kadat lalaki dito balay. Anak, anya ka kadi. Respetom ko man ni tatam nga Andring. Nakababain ti kastangar aramidem. Ay, awan bibiyang ko na mabaynan wala niya. Basta lading itak. Ngam talaga diyak kaya tararamidan nyo. Pangaasi yu man. Aglakam kayo, nanang. Mangibabain ka mo't Jelina. Makitam, pimanawan ni Andring. Kat madlaw anabainan gapo iti imbagam. Awan bibiyang ko. Nasayaat mo't no nabainan. Tapno saanan nga agsubli dito eh. Nasingpot ni tatam nga Andring, anak ko. Anyat di mo pangayatan kan ko na aya. Iso nga rod alakay ti pinili. Tabarang kayat mo mata na para kanyak. Ta idi ubing tinakirelasyonak. Di mo kayat.
Sa itatalakay, di mo manan kayat. Anyat kayat mo aya. Awan ti kayat ko, nanang. Tadyak nga rod kayatin na makiasawa kayo, ta bakit kayon? Bakit kala bakit kanyak? Kat imbagak lang nga ruden nga ubing tirik na. Ay, apay aya aparitan nak nga agragsa kanak ko. Apay adinak maawatan. Pagsayaatan nyo ti pampanunutok. Basta'y laban ko ti ayat ko kini Andreng. Makamu kaya? No ipilit yun ti kayat yo, agtalawa. Anya? Diyak kayat ngagtalaw ti anak ko, Andreng, hani. Patpatgag ti anak ko. Kasano garod ngay. Di nakmet kayat aparaking ka. No di anak mo ti Pilyam, awan maramidak hanay. Kabalak tag sakripisyaw nga oray na sakit para kanyak. Ay, aten ka, Andreng. Iso ajak kayat ang mapukaw ka itibiyag ko. Ay, nga ron karamidin tangay. Adda na panunot ko awagas. Tapno maawat na ka ti anak ko an ubyo. Ay, ngay day tahani. Ibagata si katipudno nga amana. Anya, Wah, nani. Ngamin, di na nakikita apulos ti amana. Nga ultimo ladawan. Kadyang impakpakita kenkwana. mamati nga ta. Pamatsinta ahani. Ape nga da kayo man nanditi balay, tata. Di matimbagak ka di kayo no umumay ditoy. Ay, kwa balasang kaw. Ay, winilin hanay. Sikan timbang ibaga. Sikan ahani. Sikan na. Kuha anak ko. Aday pod numikan ka kini Andring. Kat sapay la kuma, tadi ka makmakla at anak ko. Ha? Ipudnuyo nga? Kuha nga miin. Sorry, no italaang nga ibagak da itukan ka. Kuha nga miin. Ni Andring. Kat iso ti pudno nga amaham. Anya? Ay, agtala kayo man. Sana tilay bagbagayo. Kanayon yung ibaga ti amak ti karoprupak. Ngam sa anak matatami. Ha? Kan natangos ti agong ko, sana lugpak. Kan kunayo na po daw ti amak. Kwa. Siyempre, ngimisitin talim akayan. Kan agbaliw tila nga no bumakatwan no lumakayan ti tao. Kan kunayo pa yan natayag ti amak. Iso natayag akmat. Ape nga ro dakas ka ti height na ay. Grabe ka mata babae. Nauyaw ka unay. Ha? Agul uli makalang. Palpaliwak ti style mau. Sika babae. Ha? Kung namili na pintas ka may. Andreng. Ay na, no di na kaya't para itinam sandaing. Basta di ka kumamit aguyaw Ni, sa anak mga aguyaw. Ibagbagak lang tagpaiso. No di na kaya't ngagbalin na may kadwa nga ma'am. Nakarkaro pa, di ka kaya't ngagbalin na syuman. Heh, di ka kayaw. Ay, Andreng! Papanamon ngay! Mabitlaan! Yahan! Agsinatan! Dak kaya't tikas na klase ti syuman, ha? Ay na. Nagbastusan alakay. Imbalibag na pa'y tiridaw. Awan babain na. Awanan. Nagpasugnodan ni tatam nga Andreng. Nangagyamot dyan imbaga na, nanang. Agsina kayo kanon. Di yun ikamat ibagayo kan kwa na. Nagalas ti ugali na. Makita yo? Nabiit kayo pa'y laangam kas jayan timpakita na kada kayo. Iso alipatan yun day jay. Ibagbagayo pa yan nga amak nga uray saan mat. Kan liklikan yun ti maki boyfriend. Adahak matakad kadwayo di ti balay. Uray saan kayo ngagtrabaho. Ipaay ko amin ang kasapulan nyo. Anya pilat sapulan nyo aya. Ala, wala na nako. Saanon? Jakon maki boyfriend. Jakon mapanija iparlor. Tapno saan akon apumintas. Katawanan ti agaram kanya, kanak ko. Tatang, kitain nyo man no bagay kumulang to'y badaw? Ay da, unay mo na itabis ngay mo na nakaw. Pang teenager pa'y tabadom. Agpapaubi nga ngaraw. Kainak agaran. Anya, kasta mamapanagaran. Nakasalikan kay tibunag. Ken, apay, sino ay ati ararmag? Ni ngay pingkay nga na ni Manang Karya.
Anya, ay, nagloko kan. Nagubingan day, jay. 14 sala taon na. Kinsina? Ay, sumapol ka iti sa baling armag. Saan na dyan minor de edad? Apay kaya mau ti maidarom. Sino kumamangidarom kanya? Ay, ayos laang magkanimanang karya ti panagaram ko iti anak na. Ha, anak ko na na. Sige, armag lang ti anak ka kunana. Saan? Ang tunggal mapanak iji balay ta, nauli magnimanang karya? Sana matagtagaray. Saan aya? Silence means yes. Ha, Iso nga amaw, nga wang problema ka ni manang karya, no armag ti anak na. anya. Tata Isko, bagbagaan nyo man ni Carmelo nga anak yo. Tasardangan nan nga ar-arman di anak ko. Kwa akin na puno na karya. Kanayon ko abagbagaan ni Carmilaw. Laplap dak, nukas di amapan iji balayaw. Ang amayapaw, nagtangken mo ti ulo na. Ubing pay di anak ko, tata. Kinsila ti tawon na. Agis eskwela pay. Mabutengak ang makisarita kin ni Carmelo no umay ije balay. Tanakasalikad met ngamin iti buneng. Ang mga numabainan, kat anya pa'y taramiden na. Ay ko, bayam karya. Bagbaga aktaw dyan akaw. Agyaman naktata. Numabaling, jak kumakayat adumanon iti darum-darum daytoy. Iso ang makisarita aklaengan iti nasaya at kada kayo. Nakasaganak, mait nga aguray, no bilang laan. Oray ang taon iti-iten sa kunto ikasar ni Pingkay, tatang. Urayam langin ngag-itain. Sa amon tumapan arman. Tanay, ay, apo, nakababain. Imay pa yan ang mismo dito'y balay, ti inana. Apay, kaya mau, ti may daram. Ay, sana? Nukas tangarap, sardeng amon ngar arman ti anak ni karya. Tay kataebam ti sapulem, tapno awan ti pakadaksam. Ala, winay, grabe mo, dagi tatataw. Umapal sa ngamin, dagi amanang karya abalo tinabiyag. Awang ngamin agar-aram kang kuwana. Iso nga umapal kiti, ha? Carmilaw! Nasaya at na nasabat ka dito'y dalan, Carmelo. Mabalinta ka dito agsarita. Amo ko, ti bagam. Tayong baga ni tatang kanyak. Di na kayat apara iti anak mau. Ubing pay ngamin ti anak ko, Carmelo. Inauna akla iti may sa atawon ngam sika. Kasla anak mong di anak ko. Kun may sa, ubing unay, takin silat tawon na. Minor di edad pay laang. Unay, di kagdanang, kadya kung sarong karan di anak mau. Tanya kaya mau, si katermat. Pulos mo't Uray kastuya, laki kita Adamat taste ko Jak pagan ano ti bumakitay. Ni, tanangam kumamot ti panagsasaom, Carmelo. Tanay, makapasakit ka mat itirik na. Ay, ke pasensya Suray. Sige, panawang kan. Anyat gatanga, Mang Carmelo. Sanak agumatang ating dyan Umay kalaboya ay naglala ko dito istorya. Ha? Ala ni Mang Carmelo. Mangrabak manan. Ay, ikitam ka dito mata ka din tao. Ni, apay tamatam. Ala? Apay ngay akid dayan nak, Manong. Nagpintas ka nga main. Kinapudno na. Nabayagin nga gayatak kang ka din kao. Dosi pala tawang mo idi ka. Nainlaba kang ka. Anya? Di nakman lukwon, Manong. Saman. Inuray ko lang amin na bimalasang ka. Iso nga inlimlimag ko dahi jari na. Mang Carmelo. Ay, palubusan na ko mamangyib kas iti mariri na kang kadyana. Ay, ayateng ka. Ay, awan pa'y plano ka makinubyo. Ubingak pa'y. Agiskwela akpay. Kasano mga agis-eskwela ka nga? Kaagbambantay ka mga dito istorya. Di ka mat agis-eskwela. Agururnong kami pa'y ngamin iti pag-eskwelak, Manong. Ay,
No kaya mau siya timang paadal ka. Anya? Apay anya kaya mo kursaw? Kinamaestra ko mamanong. Ha? Idi pa'y laubi nga kakasta tara paap ko. Sige nga raw. Agin roll kan taon. Tasyak timang paadal kan kaway. Ha? Ay, ulito dyan na. Ay, ayateng ka. No kayatan na. Pagadalang ka. Kit urayak ang makagraduar ka iti kuliyaw. Sa tantog kalay siya. Ay kwa. Damagak pa'y kanya apong ko Kan dagiti dadakkel ko anyat makunada. Saanin ang masapol at damagay, mading ka. Balasan kan. Abay, manutawam, ma'am. 17. Balasan kan na, iti kas tatawam, ma'am. Ay, ulit, ay. Naklunin na ka, pagadalang ka. Ipaay ko amin na gastusan mag-eskwila. Ke urayag ang makaturpos ka sa kantoy kasar. Ay kwa. Ngala, di ka apurain nagdesisyon, why? Nagsubli no bigat, tamok ti desisyon mau. Rumarak pa'y tatang. Ha, ay papanabanin na ya. Imbagak lang arodain, asar na nga mon nga armen dyan ni Karya. Iso ay atira naman. Inusan? Sa balay? Sinarda nga kung ti anak ni Karya. Tamok nga agimon dayay. Anya, agimon maden nga. Agimon Tati kaya anak iso termag. San nga dyan anak na? Ay, atap mo lang dayta. Nasakit la tinakem mau, taparitan na ka mangarem ija anak na. Ado dito ti maarem. Saan la di anak na ti balasang dito lugar tayo? Kahit asino manen nga ija armam. Diyak pa'y labag baga. Tamangan numasukal. Secret pa'y lang tatang. Ada manan dyan na. Kwa. Imbagak kadananang kantatang ko ti singasing mo. Kan oray ni apong ko. Ngam di damot kayat. Aklonin na kaon ta ilimod dati relasyon ta. Apay, saan mabalin nga inton makagradwara ko ni Tikuleyo sa kanto aklunan, Mang Carmelo? Ha? Ubingak pa'y ngamin. Mabaling makiday. Hindi ka nga rin nagpapaaram iti sa bali, ha? Uwan manong, basta pagadalan na ka. Sige, tulagan taday ka, dyan na. Pagadaling ka, hindi ka nagpapaaram iti sa bali, why? Uwan, Mang Carmelo. Kang, ayan tayong paduling ko akwarta kada kayaw. Ay, apay ay Hala, umantada pang usarap. Pangusaram. Pagbayad ni Jana, iti tuition na. Ay, aday taka manin ako nak. May ibusan ti urnong mau nga karkarpintiraw. Gapo iti day jana. Tulungan ka makaiskwila. Tapno yung agasawa ka main. Adan na talgad at trabaho na. Apay, masigurado maya nga iso ti makagasat mau. Una, Apay, nubiya mo na ya. sampay. Taurayak ang makaturpos iti kuliyaw. Tay sunto ka no, ti panangaklon na kanya. Ay na, kasano nga ro na makasigurado ka ngay. Laglagi pa, ubeng ken na pintas ni Jana. Mabaintay dyan mang loko kanya. Tadon ti utang na naimbag anakam kanyak tatang. Ay, apay nga bay, anaesem ka iti ubing aya. Dagita ka teenager ang tingkar arman. Dagiti agtawon ko ma iti nasrok abay iti termem. Wano dagiti agtawon iti 30. Tanay, nasrok meten at 30 ti tawon mao. Basta yag yung turnong ka. Tanay, aguro-uray ni Jana iti ilay. Pudno aya nga agar-aram ni Carmelo kin ni Jana kabagays. Ay, wan ka ba guys? Ison sapay ka no timang papaadal kan kuana. Wan, apaw, naibos nga ro din tayong padulin na kwarta na kanya. Isaw ti papapanan ti sweldo na nga karkarpintiraw. Kano di pa'y makagatangan iti si Daan, Mike. Kahit saan nan sapay mat anubya. Apay ngay agas-gastusan na. Kasya iti kayat nakabagis. Natangkan ti ulo na. Masigurado na nga raud nga aklonan to ni Jana. Siyempre,
Napintas, ti panakilangan ni Jana kenkwana tada kasapulan na kenkwana. Kasta ti kanayon ko nga ibagay di ka nakam kabagis. Hanggang may talaga natangkan ti ulo na. Aw, adto'y ti kwartam dyan Agyaman nak Mang Carmelo. Nagsweldo kan? Wang, sinabado ang agswildaw. Sika ti papapanan ti swildaw. Pati tayo ur-urno apag negosyo. Intag ko aming keng kan. Saan na bale? Tano makaturpusak. Agbayad akto, manong. Ti ayat mo, ti kayak ko nga ibayab mo kanyak aday. Carmelo, barok! Agmerienda ka pa'y. Ay, agyaman na kapaw. Magyaman na kiti adwa tulong mo barokwan. No, sana gapukan ka. Sana makaadal to apo ko. Awanan niya man na apaw. At nga tulagan may kanidyan, ha? Tulagan nyo nga. Di mo ibaga manong. Ay, kwang, tulagan may, sayatan na ti agadal. Ang mapayatol tulungan to apo ko. Ah, Nabayagan na yang agbarkada kayo. ah. Ay, wala pong. Idi pa'y laang Nasingpot ni Mang Carmelo. Iso tultulungan nak, tamasyan unay kanya. Ay, mayat nga raw. Agyaman ak manon, barok. Nay, apay adi ka dimar ay iti graduation ni Jana. Ha? Graduation? Kunayon, tay? Nay, apay di mo amaw. Kaano ita ti graduation ni Jana? Di mo't sika tinang tulong kenkwana. Sika kumaati kang runaan nga audience na iti panaggraduar na. Ha? Kwang, kaya nala siguro sorpresahan ni Janan, tay? Kasta nga tanagpaisaw. Nay, si Kamagayam Carmelo, barok. Sumra ka. Ay, agyaman na kapaw. Apay, umay mo ka di mananig ka ni talawan sa dyan apo ko. Ka nakalpas mo taniti pa nagadal na. Umay ko la sarong karan, yung kablawan, iti pa nagturpos nan. Adda ni Jana. Ayawan, barok. Nagawid day ti lugar ti amana. Sino kunti na itayagsapa? Anya, kakano nga nagsublay? Ay, yakamaw, tadi na matimbagan no kaano, subli na. Ay, kastaya. Ay, sige nga ro dapaw. Pumanawa mo ilaan. Umayak taunod da ni Jana. Kahit nakontak mo ni Jana. Saan nga raw? Dagulit kayo nga. Naika di kagungat Kanyat pagong tamngay. Kasalaw, dagulit kayo. Damag kaya damag. Ingka manen suknalan ije balay ni apong na Amang nga raw. Sumanubliak ijay. Ni mawanlat ta. Anya? Nay, si Kamat, Carmelo, barok, sumra ka. Agyaman nakapaw. Adda ni Jana. Ay na, apay di na impaka dati pa nag-abroad na naya. Anya? Kano nag-abroadan? Nay? Apay nga, di na yung bagbaga nga kabrugaya, may. Apay nga, interayan na. Apay daw tang nakan kaya. Singiramon tayo tultulong mo kang kwana. Ikwa. Ay di ka madanagan, bayadan ng tumatlaang Mayam tanumawag, ipalagip ko ti utang nakan ka. Ikwa, pakibagayo man, tawagan na. Kakayak ko makasarita. Mariglado barok. Ibagak to day takan kwana. Ayawanon, panagkunak na may saan jay anak mo, kabagays. Basol na betlang Bagbagak matakanayon nga mawandeng-denggen na. Anya nga ita. Sumanubli ka numag, ije balay da apong ni Jana. Huwag nga rod. Ibagbagada pa yan nga armen na apong ni Jana. Tadandan ni minala mamapan ni Jay. Ay, kaasimot jay ka anakak. Nayaw awanon jay kwartana. Si Kamanan, Carmelo, sumra ka.
Imbagayo ka ni Jana tibiling ko, ano saan? Awan, imbaga ako. Imbagak nga wagan na ka. Awan maawag na. Inabayag mo urayag. Di yun sa amin bagbaga. Imbagak. Iso na lang, tadi na kayat. Anya, ay, sana mabalin na. Hindi po kuyo tinapanan namin na sapul ka. Pati ornong ka. Naibos ka po kung kuhan, ha? Nagsasaritaan men, kadagiti dadakkel ni Jana ti may papaniti day tabarok. Nakunada, anak kasagana damang bayad iti pinagadal ni Jana. Basta, tinaganda ka no iti binulan. Sana mabalain. Noon niya ginagtulagan mi kini Jana kay sumatungpal. Tulagan nyo nga. Apama na makaturpos iti panagadal na kay aklunan na ti ayat ko nga idadatong ka. Kagkasar ka na Na, adaya kasta tulagan nyo. Adda, inlimog milaan. Adaya nagpinirmaan nyo, barok. Ha? Ay, awan yung tulagan mi nga ron. Ay na, pasensyakan barok. Ngam kadagituyan na panawan. Kasapulan ti kasuratan na pamanagnak. Nang runa no may papaniti kwarta. Tanay nalakatag parboy ti sarita. Na, kasakpay kiti pagbalin ninyo albudan. Nagparparbuak iti sarita. Sana kasta, ngami ba Ay, basta nun niya tulagan mi kandyana. Isok maaramid. Ibagayo, day takang na. Ay, sana mabalinti kasta eh. Dakil ti habol ko kani Jana, ha? Tada tulagan mi tataw. Ay, awanan ni Jana dito lugar tayo. Adan iji abroad. Kaya nakunada ma't abayadan dati kwartam. Tinaganda ka no iti binulan. Manjak! Ni Jana, ti payat ti amin. Ti ayat ni Jana, tataw. Awat mo ti Jayada. Abayadan day ti binulan ti kwartam, Carmelo. Tauray anyat ar-aramidam. Awan kamat mo. Tawan mo't nagpinirmaan nyo akasuratan. Nagsakit ti naramid day, Jana. Ay, pinangnamnaman akit iti awanain. Ala, aklo namun tigasat mo kaanakan. Saan siguro ani dyan at talaga para ka? Ubing tumatingkar armaun. Anya nga ita. Ay, tatang. Jay katawan nam ti armaun. Wah, ado ti irito mikin ka no kayat mo kaanakan. Wow! Jak kayatin ti agayatan tay. Manjakan. Natitigrahon.